Lamka tok entity ting na pegun chibai tua inamu luidung tuyom lo na khong nana sakha kule waidana hikeya luidung himok loina lampi ahia lampi poimoh ma ahia wana ikopi sunga lampi poimoh tuam cover ding le la hiat theding tam tak omma le tunina poimoh ma hukum lui bangza hiam te ki kom to na lampi ilakuta Huailou amasai na STC-BSF zotna Lampi Gangpimual Mualkoi le Tangnuam chi te khong lampi hiya Huailou na Pearsonmun to bang leng ki kom to na lampi poimoh takahia hukum lui tak Hiai te ki kom to na lampi hi chituka bangjia ka sia poalowa omni lo wa chi te bang leng theiut hoi manena tunina Hiai to ki sai holimpi na homi khen khat bang leng nei le chia wana Hiai banga lampi Huailou kwa mo po khiding concern MLA mo po ka diam ai kele MDC te ai kele PWD BRTF chi te mo po ka hidiam chi bang le theizo Huailou khopa tunia poalow mahi manina poima ma maya Hiai lampi hongki poa hoitaka hongki bol non ngei kha ilamena wana de leng ideya khotwal mi khet khatin leng Hiai hong hi sakin chia ngenna on piak jia kwa leng dunia cover hiya ahitakin lampi hoi kha kwa pi main ngai poimo chia ti hi chi kha chiang maya election omdek pi ma chiang ina lampi hoi taka bol hoi ding tuinek hoi taka kining chingsak ding chi te kha manifesto le campaign na dinga MLA hina MDC tale Hiai kha campaign point ahia Himahleh tunia Hiai ilampi te poalowa ompen kha apoima ma maya waya election chin theina dinga ithugen te kha bo zuilowa om le zatlowa om mai ahimanina puang na thwai ma maya kwa mo hiding bangjia ka huai hun laya I campaign na te bangjia ka sep swalo le nel sia taka hi cha koi mai seki hia chi kha kwa pe ma akingai to theite anakingai to thakdin leng ikingena homi pi te khen khat to holim na saulo nai pani di hello ma holim na saulo chik kun nei piu ta umot nang kha Hiai Mualkoi khona khosang na sota ya sot mama loi chile hi sang khat jakwa som sagi le li khong ana teng lut kai ta sang khat jakwa som sagi li son mama I table mo som li le sagi bang patai Hiai khwa kha bangchik huna bangchik kuma ki sa ta le house salam ina foundation stone khatwaya Tangnuam pe na bula phutwa waya ki wai pana eddanina sang khat jakwa som thum le khat khwa ki satin establishment ni chidiama government in gazetted order apiak kha sang khat jakwa som li le ni lakhin ka thei chi le chu sot veng ta chi na ya Himahleh Hiai lampi chi kha ko iet chiang ina ase mama maya mo Hiai kha bangchik khuna le ki bol na nung pen kha Hiai kha ahun chet pen akum chet pen ka thei cha ki yai le leng contractor aphamta pu sian mung le gin khan lian te hong bol hiya sang ni le kwa lakvel hin ka thei wai nung kha ki bol non lo wai cha om dena to nung kha kum som wal tham ta ro cha ki bol lo amai ta no Hiai lampi bol dia anangen khalo himim nei wele concern MLA kianga athu pen pol pi hiam ai kele mi mal hiam awatun kham diam ka thei ki ai le leng ke omna YP pol lamma pan chu chidan MLA kyangit na om kia Himahleh to banga ki bol loina om tau dena uchina to anungina ka constituency MLA hi ke Himahleh alampiam thei khak le china 2018 September somni le sagi ina
petition khat ka drafa hoi aswai kai tu chu hausali Hiai Lampi na sukhak Gangpimual Hiai Huabana Lanva Tangnuam Pearsonmun chite hoi te na hausa te na swai kai na YPA block hile hoi bana Hiai khoi unit te convent nai zakina Hiai khoi unit te na leng swai kain uchina BSF te leng hoi ding ina vakichiala Himahleh mau dan khatana niwa civil to pai khom theilo hu chibang official taka pai khom theilo hi nawa petition atwamin ahon gelwa hoi to join ina hoi laya minister pu vi hang khan lian kianga avakipia aman leng hoi takina concern minister PWD hoi laina Viswajit ahia hoi kianga kon na piak sak dia cha ko leng kipak takina kapayo Himahleh hoi portfolio khong amau ministry sunga hong boy khak jakin tu tanina hichina delay tawin ka omlaya Himahleh zan hal lakina CHIC Hiai Gangpimual koi unit YPA unit ina ahon to kisaina MLA pu hang haliana vamu nawa wai question on da tule tu kum top lam khonga tu bol didan hongom thei dina kalamen thau chi khonga nagena huchi khong a hi tuadin mun lel ai le concern MLA kwa le Hiai munakha concern MLA kha Pu TN Haokip ya tam guk bang MLA alet nai ta tua sung akumin vagen le hang kum som thum bang hong phata Himahleh Hiai Lampi poimoh tak kholi bang ina sukhak bana BSF STC-BSF game zotna Lampi tu tanina po alawin om mok jakin neglect ka om kai diwo chi lo theilo ahiตัวนักคนชาญMLAค่ะPu TN Haokip mo ama kha kum som thum bang Hiai biala dia MLA hita hi na aman Hiai Lampi kha po ngei lo hi le e bangja no mipite'n leng ama kya ngen mai lo wa bangja pu hang khalian kya nget zo kwa le ngien lo achi thei ke azia kai le anget na mi mal takin tel ke ma leng election kum hala om zela vote campaign ahong ni khwa chiang ina Lampi le tu ye hi ka poimoh chi ana ki tak lang gigia Himahleh tu ni tana ama ka concern MLA lewa pana Lampi bol na dito kisai khat ve ma leong pai khak lo ziakin chimoina constituency dang hilele imi sai ven khonol mo khathawin te china pu vi hang khanlian kyang avakitai khamai ke aman again dana chutu kum top khonga hong ki bol mai thei chi dani ve mo le wai kha I zan lama heu tu te CHIC hon to kisaya van poimoh valadi nga kwan hunwa adot nawa again bangina ahi theya le chutu kum top lama hong ki bol dia lame thwai ina ki gena a government to kisaya jakin en hinge nge de le ki chi thei tuan lawai hoida na hi le Hiai Mualkoi bangle kha e Saikot constituency mo hoi sunga om kha chi na himaya ai le e banga Hiai a constituency paidan kha thi siam hoi het kia no kha Saikot an om khamo ya pam je kat bungmual khong la 58 sisipur hi jel mo hoi hi na banga e Hiai to kisai e abol dik dan Lampi no ai an pan lang na om khalo ya huchilam to kisai kha government ina delimitation hun om sakwa to hun changa hek thei ai le la to hun lowa va parsu thei gi wal le hi lo constituency ya ki hendan om sa pen angi nge ya pai to hi ya Hiai pen kha aphamta pu ti phung za thang hun line leng ana ki gen kha aman leng
hak sa thawai di nga khen lamdang na demarcation bol thak na hiam ahon I khathei tuan kia tuin leng ei bial dewa MLA te kyang khong ale athu ki tun zelin delimitation hun chiang lowa ki khoi thei loi chi chu ahon don nawaya tu tunga MLA minister te na hiai tung tang thua delimitation le nai tadia wai bang leng hon ngai poimoh sang ma mau u thuai akisa hicha kum tampi neglect anaki om kha kha poileng akisama mai I thamma ni na lampiun kha chiang takin again maya nil sia pen ma om na hiu chi kha hai bawllouh hi amo e kha kum som wal bang ki bawllouh hi ta tua hong ki bol non hundit bang le thei hak sama ma lai hi na e banga hiai lampi to ki sai dia ka nagen be utom lai bang banga top na pen tin gen dem hi theile I konsan MLA bang leng omahia theima ma tadin aki ngai to tam guk bang MLA akini ei tak jakin amuna mual leng hong pal khazel sa mai jakin ama mai leng pan hon lak pia wana akitai na khen khat to 58 Churchanpur constituency MLA pu bi hang khallian kya ki tai ma bangin aman leng kalon swan pi ma ai jakina ma tunga leng ki pa thu gen komin panon lak pi wa hei lampi kho hau sali kho holi ma atot khak bana STC-BSF zotna lampi jakin poimoh ma khat ahia wa jakin akwa pe hoi chiang an pan pi thei di te MLA te khong minister te khong in leng hon ki thua pi wa hon bol saku chu ka dei ma danu hi e khat kon dong lai sol na MLA pu TN Haokip kha hiai bial hiai mun hiai khwa hong phangi he achin nungina hong phazel sam chile I banghiam thila chial na khong amu khak na huna chu hong phak changoma hileleng ahong phawang ma campaign huna ile vote jon huna ile I khatwei khong honglang zel sam mai ki pa hoi ma mai na hun hoi tang nan piak jakina mualkoi khwa dinga kumlui ma he palian to holim na inei non dinga palian nang khamualkoi ana tin na sota ya ti sot pi hita kanewa ka khothi ma ki pana mualkoi teng ka hita ken le kon na mel thei thama chi chu pam je ka bung muala om kai na mo hiai na lampi kha I le kha asipen ma maya hei kha konsan MLA in kha hon ngai sang ma lo hi chi kha chiang maya mo hiai banga na ngai dan lampi hong ki bol ngei din na nagin ta ya ikele na gin ta dan khin khan nan gen thidiam lampi to ki sai ama sapena hun sot akum le ka thi non ke hun sot pi takina khatve pakrot hitua he om sa ki bol sa sanga neu zo hong ki bolin sin wai hoi khol u jakina he khang deu tan hong tungin wai zo khin nunga top tan le BSF get tan le tung to lowin wai nunga khat veong ki bol nonin wai kha bang kuma ti dam kum som lenga som le gulam hitadia wai yang ki bol suak tawin wai nung him khat vele ki bol non to sema ama ta in sin hoi jeka gari ne otai bahak sign gari lian banga leng chia akitai chang aleng tol hoi ma ta in sing tang lampi ma bang mai ma tai jekina yai hi tu ni chiang ina bol di dan na anaki heu tu te lak MLA te kyang khona ki tun sek ma le bang ma tu ni chiang na sep hiak aom tak the kia wai jen khosunga hi lampi hoi ki di ma wana tui bang le ki dein tui to ki sai bang leng hei khwa hi ni dang lai pe kina sang kha joko som sagi le khat velena BSF te na atuila ku ya kholaya on hom sukwa wai hi Bangladesh gal sang kha joko som sagi le khat lak vela hi in ka theya wai laka kha ya hon pia ku kha wai nung kum bangza diam kum tam sim chu hi kum som lama diam honga ki jat nungina hon pe thi non ke maule hong tam he yai dioma
huai nung kha tui mang ma le gidan on lo government ke pan tui supply om thein tuan lo tu din mun na hi level a tui kilang na kha wela kilale mi patuam ngai kwa the me sum don de hon bawllouh tui le tho khong a hi huai bana garia kizua ka huai ki le khong ina a khwa ki to de la ni kum ina wildlife minister hang khalian ina tui hon pedi china hon gena wai dung zuina wai pe le mi pol phatuang mai bang za hem na panana lawa wai dung zuina he kho sunga hi tui bang tan hiam a pai to thedi sa pina so te le e te et kaina noya la Lanva ki pana pai dong ki phung to na children home kiang tanong tung zo wa wai sak lamai level atui kap zonon ke achi je ko na huai tan a pai pa khola ile hoi atuyong pai the ke hoi bana ateng kin san le omlo hu chia din tom non kinem ta kom line hu chi kan kha atui le pai the lo hoi bana lampi le chia seta ka mina kuama angai saktu di MLA le kinei lo dan khatin om zia kina Saikot constituency ki oma tu ni chiang ina bangma government lama ki pana mu dil om thei lo na hi chia ki om tu tadi pho ta hi dena umon to ko holim na umon ina hiai biala kon san MLA kha kum som thumbang hiai mun MLA hi na hita chiamo kum som thumbang MLA pota hi le e bang jeka tu tana lampi on bol ngilo hiai lampi ki bol te kha ama bol ma hele ama te a bol chia chu ka thei khol ke ken le ama to he ki bol pen level sian mungina kon te ka hiya mga jitaro president pa hon sai sakile kilom takin agenwa hoi lain abula balba ki thei kholo jekena a hon omlo santa Pearsonmun heutu pa sian mungina hon contact chidiam en kaina ong panga tu ma ki bol laina ni hoi kha ka thei danai maya dang chu chidan ka thei tuan ki in na concern MLA una hiai khwari na bang hon se phiat sakta le yai chu ni dang ina a chin tung ina bungwal to kala le khaton pia waili ka do wa wai kha bang tan hiam ka zan nunguna tui hatina kumni khong ka jang mandio ma chi hiana a hon kho khiak saka le chu khat vion bol saka mo wailo hu chi bang lom dion bol sak lam le ka thei tuan khol ke mal ai level phatuam pi le chom ju khamai thia le kho sung level a hi hu chi luat om ke ya ai jakina tua apai thei le lom chu wai pi hol aki ngai to kha akalak lakina sum tamlo lon piana tuna akhwam khong ka tung ding zowa wai chu tianon piak hi phot tadi in ka thei amo wailo dang chu hile le wai khale kum tam simita kum tinga tamlo lo la khat khong on piain hu chi dan du khong in kha aki nei to kha tuale akhwam bangleng fit som khong ki tung pan dana om in ave kale ki tung kim theinai lo tadi phot chu hi ve kum som thumbang MLA hi sunga khale khat le to YPA hol di on bol sak hilele zo lo om lai mo ai bang a hi na Saikot constituency sunga nom kha ku na kisi ke banga nangai dan yen thi diam Saikot constituency om tu nikle ka ki om khai noi je ka bangma hoilam panga kha om lo ki hian la le mundanga lam ka bial khona ki om khai level to sanga kha khan to na kho sungina ne jing ka jingta tu din mun bal level to khan nikle ka ki om to den di bangin sin hoi je ka kha Saikot om hi thilu thoi le khiak la hoi tu hi loi ve ai le na concern MLA kianga ngen di bang hile chin na khosunga di na bangha na ngen di tu din munina turin muna poimoh ma chu lampi hoile tui himai lampi hoile tui poimoh in sina khosunga dinga tua ge gen ma bangina tui bang leng wel ni te na khosunga mi te adia ve ka dai thelo hoi jaga kha kwate hiamina khosung mi te maina mundanga khipan Lanva khipan kho tui pai pan zolun waite da kala sima mi piaun zuwa kun huai khong le tom na da kala sima le ya ahi polto wai bana garia puaka hu cha zuak te akito le le jakina tui bang le kha poimoh lo ma wai ban lampi bang le to ma bangina lampi hoi lo kha hak salwain chin hoi jaga lampi hoi kide in wai dan khong hi hilotel mo atom na pending ina tu lai kha covid second wave ina nak takin no ka no beng la banga chia bang chi tu kina no kha le
câu vẹn lẽ do hòn hỏi tuần kia bằng giải hiểm tu đi mun na oma YPT intake nai na YPG Mualkoi intake nai na tuina covid care center chi khat covenant sikula ahongwa tuna mi khat om le lamo adang lengom be din egin ta khoya uchina YP na thi patop soina ala Huailou ki gen lo na mi pi khosung mi te all mo na na satakina panale le lu hi Hei Lampi to kisai nakian bi utom lai bang non gen dem ai thi le ni kum masa de sang dil som le ko lak vel khoina district in charge minister Pu vi hang khan lian kianga le tambe takaba khio ata aman le na all moina wai sungina thildang bangma hu chipia progress om thei ke ma le hondi sak thei an so ma hi le tu ni chiangina melmu thei di bangma om nai lowin wai jagan he bang leng government lamina on ngai poimoh hen la akin thelamina Lampi on bol sak leu chi ka un ma ve ki pau hoi ma mai no noi tang non piak jakina Gangpimual Mualkoi Lanva banah Pearsonmun STC-BSF chi te adia Lampi poimoh tak banah minau tang tam tak tia ding aleng Lampi poimoh ma he imun I thei cheta asema ma ya he kha a concern MLA Pu TN Haokipina ahon bola hoi taka Hiai Lampi hongki po kha Hiai bial mi te de dan le hoi sakda na hiya izain I thei cheta nelsia omnaw kipana hongso atange yu kha ilameta hiya ahong kipo angei leng iging ta hi tunia ye thiwi teng hi di kipake